haholongi si boru namana luhona alani burjumi labok mi hatami senang mau jono bila bumi oh aku haholongi toh maho boruni rajai serep ni rohami songo dainami ikoko nama alam saut dia marjanjia duka sahadia asona gopuho saleleng mangolua holan tuha basah topui hol solas niroha nadi bagas rohaki sasadaho nahu haholongi rade maho majalo ngagope rohaki laho mangalapo gabe parsoduki haholong aku toho maho boruni rajai serep ni rohami songo dainami ikoko nama alam saut dia marjanjia duka sahadia asona gopuho saleleng mangolua holan tuha basah topui hol solas niroha nadi bagas rohaki sasadaho nahu haholongi rade maho majalo ngagope rohaki laho mangalapo gabe parsoduki gabe parsoduki gabe parsoduki to see your face, to hear your voice, and all to touch you is a dream come true. So I'm standing here with my hand held out, knowing that your love will never fade. I stand amazed without a doubt. I wanna hear your voice in the morning when I rise. Think I know I'm just
a normal man, only made of sand, except when you're by my side. Will you love me, teach me, don't leave me, I pray. When I'm thinking of the times, your hands in mine, together we'll stay. You made me better today than I was before. Now my heart can rest, and I will search no more. You made me better today. My heart is wings, oh you take me away, and every prayer I've ever prayed was answered today. So I'm standing here with my hand held out, knowing that your love will never leave. My heart's on my sleeve, and now I've been... Makanya di bata jauh ke amanan negara sakapu juga dibuka. Mau lihat yang berdoa berdoa di kasar habis melalui Tuhan tak kasih botol perkebunan juga kita Tuhan. Di mari dengan bersakkan yang berjalan pas berbeza anak buru juga ini siap komar kita nak kosong itu nak rasakan itu Tuhan. Tuhan dari anak perperluan dia suasana ini mah Tuhan. Baru belum nabi daga sesuatu dari Tuhan. Beliau berapa tahun nabi. Macam adat belum menggarap adat nabi. Itu oleh Tuhan tahu. Atau Tuhan yang sudah nyetang nih super anak super bau keluarga liam marwarane satu kiu belum nambi juga sekali jadi jangan sebut ya itu jumur saya satu sana dulu asa no terabak pas lewat Tuhan mau lihat mari di Tuhan matanya kanto amin. Alani terpada maroha pikiran umubi pertonyota di nalau patupa parsopaunon terbuka mana cara na adong dihita lima halaman nomor halaman 10 saja acara pamasung-masung model A sian gede nomor 500 nomor 5
dia na tumapa langit turut tanahon. Martua maganu na magkabiari Jehovah. Na marparange yang kadalanay. Tudoson hau anggur na marparpue do jolmadi. Ibagasan ak kabilut ni Jabu. Sai pasu-pasun ni Jacoba mahusian siyo. Jala ikon idong mudo akna parubum tubuh ni anak. Asonangan masonggo tukang suni hibatan martangi yang ini. Ali Tuhan libata amanami dari kedua kerja. Hodo nama ngatur pardongan sarekioni. Tidak hodo dengan namion nama sakap na yang marbagas. Jalan hodo nasida mengido pasu-pasu. Atau saya tatap mana sida di bagasan asin roham. Pasu-pasu. Jalan ramo di mana sida marhite-hite pakka holongin. Rajai mana sida marhite-hite toti porsbania. Asamamun ka jalan marujuk di bagasan dami pardongan sarekioni. Tangihon ma, tangiyang namion, alanias dot kolong hirokap. Budul maham.
Nomor itu rasa dua isada doa itu. Asini roh hamadihamu doh dame nasian debata ama doh sian Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oras madihita, oras madioda mang Andri Simamora, oras inang Junita Herawati Situmora. Mau diati madini batanao mataku kita berkumu di bagas corohor. Nabang duluhon anak dapat guru ni hurei mencalo pas-pas perbogas siat di batata ala di inod do ada orang so di jalan nasida pasu-pasu perbogaso mulu mah nanaing kuhalan parrumah tangkau muna marhiti hatani di bata di bagas tikyo nagabi ujahan di masuk muna di mana tadi di Batam dan siang roh di 15 ayat 2 di Doksuno. Galuh mahita mampahin alamuan merokan hidupan lau padikat jala bawi. Galuh mahita mampahin alamuan merokan hidupan lau padikat jala bawi. Ayah bersyukur amuna mengurik kebutuhan ini kan dikon nasiri kamu perlu obat tahu saatnya dia mau Andre mana obat tahu ini dulu dia berjumpa saya dulu bulan, ya udah apa kita berarti orang sendiri, itu, harus menjawab
Kuhar bodo diukon si boru si orang main tuho bangurang sekingkon pokoknya tidak mengalir pandang di situ hukum dan gue masuk dulu. Makanya saya belum begitu. Ya itu semangat deh cuma semangat hoki. Tapi sebenarnya gak bisa berbohong. Mengalah. Persoalan lama ya balik berdua berrepot. Lebihnya dari begitu kita. Tupakat begitu repot. Kemudian dibanding rumah. Jadi mengalah. Suara asap kuning dekat. Supaya bisa bersama. Tanpa mengalah. Adondo. Alam itu memangnya spesifik. Adondo akan orang lebih jujur. Tetapi ada yang mengatakan mengalah tak kalah murai dan murai. Makan hati. Lewat alam itu berarti rumah. Contoh ini mulu dijauh main itu nak yang nak perlu waktu marah jauh lah. Ni dulu ni, ada yang tahu selain mana, ibu mak. Orang mau peserta mana konak bawah. Jadi sebenarnya bawah cerita siapa? Orang ada persoalan senawi mulu gambar kedua. Mulu mengaku dia. Kalau begini dong ibadah manusia menjadi kepala rumah tangga bukan hal yang enak. Tapi dia dok kamu bagi Kristus. Itu terus saja mengalah. Maaf ya. Mabai haluan iroha laumbang gelum mahida mabai haluan iroha di doman. Kristus mabai haluan iroha di doman. Asa ikan, asa mangulu bermain. Haluan iroha di bata iman dari tempat ada yang muncul malu di bata. Catatannya dalam satu tahun ini harus ada yang mengalah. Isinya mengalah. Kristus mau mengalah dulu. Tahta siap dijemput. Tolong. Jadi mau kepala rumah tangga dan kemudian kepala kita tahu terus. Iman di kepala rumah. Allah itu abu dongan. Ada. Di sini mari kau diakan programan non ikut berpikirwan. Medan paling sah. Rakari di laut. Serta di kudus menahan kerja orang. Tambang batu bara di Palembang. Dan ada bumi dan tambang batu bara. Si batu bara ada ikon buru Simtumora karya swasta. Tambang batu bara di UMN. Itu UMN ini. Rakari itu mah boleh dua. Rasa nadi rohani sendiri ikon saw danggui songoni do nang namarada kate di mana tapak ka amanginan mungkin dan dapat roata ada di tahun buhari mon alai mau diaji mabagian ni ino do na dipakai ni alak batak sidang sudo naro asal nang tahuan akan rasa egoista molo marada siap pekan baru marada tubuh bangun nang sahub bangun syakar yakin doa asing do beradong kakak para singan di paradaton alai mungui do ala adong na saling mengalah hati saling mengalah untuk patu pahon akka na uli nadingkan saling mengalah dan mau berkorban. Nah, diamu keluarga besar si Mamora nang bikin aksi tua ate apa kejak umurmu ate pas-pas di mata mana sija di perumatan kauna marana marburu nang songoninang keluarga besar situ orang mau diaji di mata di dongani mah di ulah ada di bagas tikion di dalam ulah pendok kampung atu tata di kota Batak di Batak Pemandala di Jura tiap anak
bersama satu tujuan. Amin. Martabat kita. Ali Jehovah di bata Nabi mauliate ma nunga tangihon kami hatam ditangihon anak guru ni uriaki madamang Andre Simamora Dainang tunita erawati situmora dinarona sida madapat tukola macano pas-pas perbugason mar haujahan sian hatam ganuk mahit ama baik halomuan di rohan hidongan lau padingkat jala pauli atong suatu mahtam di ngulu parumah tangkau nasida asa oro nasida mambai halomuan di rohan hidongan na ali Tuhan songoko nampai halomuan di rohan nami lau padingkat kami lau paulipon ngulu nami nang dibagasat tikyon Wede kami mah dina jalo pasu-pasu perbugasan nasida di hari nenengro dinau sinakapan nasida di mulu parumah tanggaun nasida manang na di dia nasida maringanan ubah kukupuk kami mangulu parumah tanggaun nasida pasu-pasu ehon nariko suatu pabian dami na sumuru nasyakwa nang suut paranak suut parguru bumi di ulau sanarion di nama jalo na mangalihon ada dungani pagkatayon marito tordi parbadia asa pagkatayon ng ulaw di adati mardalan dohok dinggan dinamulak tinganan nami ganun parsada-sada kami ang nodong sipul ulaw ni orasi kami lumuwi suhud parbur narosian buat nado di pekan baru Kupag-upok kami manasida di perdalanan nasidai masay daw nabuhay dugo mahara di sini alan imat dalam mahuli jolo sa sumisi na samara ipasma ama namin ina namin ang rombongan sa tumutong nasida tribut nasida musena mauliati madiwali amang mga sahur Kristus Jesus Tuhan namin martangian kami tulubang amin siya mungkin di nomor pitu siya di ayat sada laos Hamu aliakana pinarhamaor ni dibata. Ditahir hamuna donoain aing marbagas. Alai dan tamahala Kristen marbagas songon na sotuman dari bata. Atong tangi hamu majolo hata ni dibata. Taringot turut pardongan saridion ni halak Kristen. Jadi di tok padibata majul mai jumiru rupana di dirun debatala manok pahibana bawa dohot buru-buru nasida ditokpa dung ditokpa di bata jolmai didokma dan enggan sesada bawai jol ubain madikibana sada buru-buru panguru ibahin panguruna naga bisa dadagang donasi dada
sadada dua bila sila tung sadada aku ni di dok Tuhan Yesus ganu na paulakon na nunina iya soalan na permainan na balak posado pangalak dunang nama buat nasihat atau na binadungi debata yang jadi selamat dicoba songonor di do debata ke bawah hamu ke bawah haholongi hamu umat di utamu nabi songon Kristus nama kaholongi uyai jara nama nalehon diri dan pokoksa unang kamu dapat nasihat jara ikon marroha kamu madongari nasihat sangat baik kamu nasihat somodongan panean di hamuduan asmas dungi somono di do hata di mata tuaka diulu yang kaparuan bawa nabi somon pamului nabi Tuhan ai bawa itu ulu ni pandita somon Kristus ulu di kuliah ikon motor porma toma mardongan halapohon dohot hade mahon niton di parani di buru-burui imana harga dijolo di debata dohot dijolo atau songonak kenamar parang yang kata di debata mahal sumulukon paras birohao dohot habasaron dohot hasre irohama marsi pauni-uningan mahamu dohot marsia sia-sia saluhut kritik roha muro rimas panunggagion dohot pangisadioni deu bayi kamu alai diucap disalut nai marsiha holongan ai ido rah ni nastinggal dungi dan nasian debata ima mangaraja di bagasan rohamuna jala saluhut nabi nahimuna marhiti hidehata manang papahena toto mai marhiti hide Tuhan Yesus masa ibana mangarajai rohamuna doa ulang muna atau nung ngadi bigi hamu atan di bata tari mo turuhut ni pardongan sari wali nama dukun maaw hai moro di ho ali amang pamuli Henry Simamon olo ko makajujuk ko di juro ni batana to salu do di juro ni kadongan nam di so na di bagi rohamdo daina si Junita Erawati si Tumora na di ritmon gabe dong saribe olo doho maka olo ibana sian nasaroha dohot mangula sian nasaroha uhud marparangi dabadia dohot ibana na olo doho mga jual dohot hagalion na tung surah umurang parangena jarana sotupa paulahum manang tadi konom ibadah payman sirang amatiya kamusobot molo naung sadaroha mangului salu nai dok nama nukuma au diho alina Junita Erawati si Tumora niririt ni jama si Henry si Mamoraon dari rumah nasi na oro doho makajujuk ko di jurun debata tau ko to saluhu doho di jurun ni dongan na mu iso na di pangidoroham do dama si Henry si Mamoro gabe si dordukmu oro doho makaulong ibana si nasaroha doho marpangalahu nature marajuput ibana doho marparangi na badia bagua halak kristeko jala nasodupa mahilolo manang tadi konom ibana pai manisirang namati kamusugod molo daw sadaro hamba muli salut naik dok atau masih dewan at siyamu mahamu bagua ibadah muna
Napo suruh dibata dua uno gua katana Tuhan. Marhite-hite gua dibata ama anak dotor di parbadia doa matdo. Na pinadung ni debata dan jadi serangan di jol. Amin. Di pasu-pasu jala diramo di Tuhan di bata pahamu di sodak ke Tuhan di bata mabuina Tuhanmu jala asih marohana dia di dopak ke Tuhan di bata mabuina Tuhan jala di pasaur hon madamena tutor dimu. Amin. Upasahan memang partikian itu dengan parhalan. Uang tadi batal, dia pernah dua kalau pengantin. Ada orang kami semua cenderamata, siang gantah dari manggil. Dari buah pertolongan, lima di pangalan top yang ada tetap ikut kamu makalah doni dari orang di batal. Dari dapur suatu mahan tu ketika itu terutama masih tengah kita dia orang semua cenderamata semua kita hobi itu kalau gadi udah terjumpa jangan mau dia tahu kami itu akan terus perjuangan bukan modal. Saluhutna taulutima ulauta tababuma pilihan persombota tulibata sadamai gabi dua tapatupa sadamai sepakion di operasional siganopari di Urion jala sedenai tidak mengikuti pembangunan di bagas Corokon tong tapasa mai bumarin hilang si nomor 150 siap. Oh
kita. Mardua tatanya koma pilihan naum tabapung itu di bata martani yang mahita. Ali di bata amanami na di banua bincang. Hodo haroroan di salhu cileu-leu na dinggal. Doa saudi basa na maudutus. Upasahat kami masian na nilihon itu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may kami wag na khusus di jolo. Paso-paso may jalarako. Asa ho parhasian kami pilihan pati pulo na rajon di tonga ni Huriang do di Portibion. Buhay marohan namin maritay dito din. Asa lang tadahami budak di sinirulehong Tuhan. Asa lang girgir kami manduk mauliat ito. Marhidi-hidi Jesus Kristus Tuhan namin. Amin ra mahita mado tangiang atau partai. Adi yang namin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bataang. Dot parsaoran itu di parbadia ma. Nama dongani mangaramuti jalama masuk-masuk. Amin. Roma, karena berdoa berdoa
dari propaganda mereka. Asal bukan yo tua yang lemah, cuma lemah. Ada lu teman-teman tua yang tak siapa. Lalu dia tak mau boleh nasalur. Ada roda ini. Melihat mama tambal nami, nunga dia dulu ko teman-teman jadi nabulu, setempalan nasa tano, nungan, alu roda mang major, tumaras pati di hudor, sahalan di hudor, dohot, tu sahalan di mata nari, dohot, sahalan di bulan, alu roda. Mau lihat mama? Udah tidak akan alur damang matu sahala ni raja. Sudah nalian alur amat raja yang atas berbada. Nadong di ikan ano. Mau lihat nama alamat mula dari marmula pada lengkap. Baca mulu, godang mula-mula. Baca
Upasatani Dubur Bereng Iberana Dosile Borunami Borunami Nadong di Luato termasuk melakukan kata peru akai itu pertikilan upasatani kamu baik kemampuan menuruni Borunami asa debege panggorani hurulanta tulang nami sasongni amu hormi hurulna nami sesuai panggoran muna akka tulang namasa aisok kabiri kami boromuna bere song-songni bere ima antarson ina manjar mas bagugason ima tulang namasa nami song-songni tulang agi betong berhidup terbiut kiwat hai betong partai betong hai ke boromuna anak beremuna keseluruhan agi tujuan tuju agi betuju rumah agi para nama boru tulang nami sosoknya tulang nami teler pada sudah jemur saya betul betul kata bulan Allah tujuan Allah dengan ini bersigur nasi saudara be kata tulang yang tulang nami mah gudang nami abang permisi nami makan. asa Nengro mahami manam-manam hudul nabi berjuru majlis kamera dundang tidak perlu mama tubuh dan sombong mana deh